أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಅದೇ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂಗಾರದು ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಅವನ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಅದೇ ಸೀರಾ ಅಸ್ಹಾಬೆ ಕಲುಂಗೆ ಸೀರಾಗ ವಾಹಕ ತೆರೆಂಗ್ ಉಮರ್ ಅಲ್ ಫಾರೂಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ವಾಹಕ ಅವನ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದಣಿ ಮೆಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ವಾಹಕ ಎಕಲೆ ಫಾಣುಗೆ ಹಯಾಪ್ಪುಳು ಕೊಮ್ಮೆ ಸಮ ಮಿಂವರೆ ಮಿರೆವೆ ಶಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲವೆತು ಬಲಾನ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಬಿ ಬೇಕಲುಣ್ಣ ಮುಅ್ಜಿಜಾತ್ ದೆವ್ವಿ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಅಪ್ಪಳುಗ ಮತಿನ್ ಇನ್ಸಾನುಣ್ಣ ಕುರುಮ ಕೊಳದಾಣಕನ್ ಲಿವಿಫಾಣುವ ಆದಯ ಖಿಲಾಫ್ ಕಂತತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಎಬೇಕಲುಣ್ಣಕಿ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜರತುಂ ಎ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಬೇಕಲುಂಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವು ಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಅ್ಜಿಜಾತ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವು ಹಮ ಎಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಲಾಹುಗೆ ವಲಿಯೂನ್ ವಲಿವೆರಿ ಬೇಕನು ಸಾಲಿಹು ತಕ್ವಾವೆರಿಂಗೆ ಅಮ್ಮತಿನ್ ಕರಾಮೆತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫಾಳ ಕುರೆವಿ ಉಮ್ಮತ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಎಮ ಎಫದ ಕರಾಮೆತ್ತಕು ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಸೂರತ್ ಯೂನುಸ್ಗೆ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವ ಮಿಯನಿ ಅಲಾ ಇನ್ನ ಔಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದನ್ನಾಶೆ ಈ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಲಿಯುನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಲಿಯು ಔಲಿಯಾಂಗೆ ಗೊತ್ತುಕು ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ತಕ್ವಾವೆರಿವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ಸಾಲಿಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ಲಾ ಖೌಫುನ್ ಅಲೈಹಿಮ್ ಎಫದ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿರುವೆರಿ ಕಮೆನ್ನೆತೆ ವಲಾ ಹುಂ ಯಹ್ಜನೂನ್ ಅದು ಹಿತಾಬ ಕುರುಮೆವ್ವೆಸ್ನೆತೆ ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ವಕಾನು ಯತ್ತಕೂನ್ ಮಿತಾಂಗ ಮಿಯನ್ನನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾ ಎ ಸಿಫಾ ವಲಿವೆರಿಂಗೆ ಸಿಫಾ ಈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫುರಿಹಮೆಯಂ ಈಮಾನ್ವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫುರಿಹಮೆ ತಕ್ವಾವೆರಿವಾಮಿ ಲಹುಮುಲ್ ಬುಶ್ರಾ ಫಿಲ್ ಹಯಾತಿ ದುನ್ಯಾ ವ ಫಿಲ್ ಆಖಿರಾ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದುನಿಯೆಗವೆಸ್ ಅದೆ ಆಖಿರತುಗವೆಸ್ ಎ ಉಫಾವೆರಿ ಖಬರ್ ದೆವ್ವಾಣಿಕಂ ಎಮ ಲೊಬತಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಫದಂ ಎ ಕರಾಮೆತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಕಂ ಎಫದ ಬೇಕಲುನ್ನ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಅದೆ ಅಲೊನ್ ಮೆನ್ನ ಹಮ ಎಂಗಿಗೆನ್ ದಾಣ ಎಫದ ಕರಾಮೆತ್ತಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಬೇ ಕಂಬಲುಂ ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜರತುಂ ಕಂಕಮ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಆಸ್ವೆ ಬಹುರಿ ವಹಿಯನ್ನೋ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಅದೆ ಎಗುತ್ತ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣವ್ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜರತುಂ ಕಂಕಮುಗ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಆಸ್ವೆ ಬಹುರಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣಕಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣಗೆ ಎ ರವಯು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಹಿತಂ ಎ ವೆನ್ನೆವಿ ವೆನ್ನೆವುಮಾ ಎಗ್ಗುತ ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಬಾವಾಲೆವ್ವಿಗೆನ್ ದಿಯ ಬೇಕಲೆ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಅಪ್ಪಳು ಮತಿನ್ ವೆಸ್ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಕರಾಮೆ ಮ್ಯಾಕ್ಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವಿ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾಣುಗೆ ದರಿಕಲು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಗೆ ಕಿಬೆ ರಿವಾವೆಗೆ ಮಿಯನ್ನನಿ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹಂಗುರಾಮೆಗೆ ಲಷ್ಕರೆ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರವಿ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರವ್ವಾಫ ಎ ಲಷ್ಕರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸಾರಿಯಾ ಕಿಯಾ ಮೀಹೆಕು ಲೆವ್ವಿಯೆ ದೆನ್ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾಣು ಗೋವಾಲವ್ವ ಅಡು ಇವನೆ ಯಾ ಸಾರಿಯತಲ್ ಜಬಲ್ ಎಫದಂ ತಕರಾರುಕೊ ತಿಂಫಹರು ಎಕಲೇಫಾಣು ಗೋವಾಲೆವ್ವಿಯೆ ದೆನ್ ಲಷ್ಕರು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ಗರಿಹ ವಡಾಗತೆ ಐ ಆ ಸುವಾಲು ಮಿ ಕುರವ್ವಣಿ ದೆನ್ ಸುವಾಲು ಕೊಫ್ಫ
kaba laskar sual mikorani kubahe umaruge faano midenne visariya sual mikorani veriyakan hori miha mi sual korani kubahe amirul mu'minin timanna menna kamyab libije laskaruga kamyab libije timammen hangoramaga terega waniko timammenna ivune miado yasariyatul jabal enega namun kiyafa me nangwaleve ado egota takurar kon ivune den timammen farbadaya vi farata jehidime ehd Allah subhanahu wa ta'ala emihunga macca timammenna kamyab devviye Sheikh Albani rahimahullahu bayan kurabba fam yannani bitanga aslo mi Allah subhanahu wa ta'ala umaruge faana devvi karamati gotugo manaki umaruge faana Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun ilham ay ewagutu emihunna efadan goa ei ewagutu emihunna umaruge faana e goa levvi ado ivi wada nugemfi kamuga waanama emmen mushrikunge asirunge gotugavegen dana eves halegga umaruge faana ghaibu engi wada gannawa tiye nune bay sufinna enomves bay mihun gabul kura gotuga e ghaibu Allah subhanahu wa ta'ala ghaibu molad dena wadagen wan ennama umaruge faana ela subhanahu wa ta'ala ge hadratun ekan egota ilham wegen aytive ekaleg faano fadang e goale vikam go bayam wegem yenna Qais ibn Hajjaj ekaleg faano kibeng astam yennani Amr ibn al-As Misr fatah kurevi Amr ibn al-As Rasul sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As me fonuwani me Misr fatah kurevi den etanga eta duwahe vanden me madokoggen me tibi emihunge terega onna aadayen goye me nila kora behe gotu emihun mi gabulu korani nila koru mi hingani emihun komme ba me komme maheggeves bara vilere mennani mitanga miwahakaga mennani kommes bikuruweri anhen kujjaku gendane riti kogge mi aramen teregas mi rannamariga wahakaga mi anna kalage story mege teregas wahake mege mennani ema emihum ves komme maheggeves e bara vilere midenne fadan komme anhen kujjaku riti koggen mi gendaniye gengos e koran ellalaniye anhen kujja em anhen kujja koruge teriyen ella limae e koru e onnani emen gabul kuruma em e koru e dawru wegen eta e onnani hinga e onnani midenne ifadanti mammen egota kanta emihun egota kanta kurati den Amr ibn al-As radiyallahu anhu mi dannawani thiki Islam din go ekkamen nune Islam din ko ekkame nune em Islam din essa ege kuriga huri jahilu kankan Islam dina taarozwa huriha kantattake nati fana kollana manake huriha kamen nati dana komekas miwahaka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha miliyuwani ehindu ekalega faanos me fonuwani sitiye e sitiga bayan korawah mennani ega onnane kudukuda kaada hi kudukuda kardas kol waking way e ella labware nila koruge teriya Umar gufana liwwani den kommekas Amr ibn al-As e kaado nangawaf kaado nangawaf kaado balaliruga liyefa mennani min Abdullah عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر إما مي عمر بن الخطاب رضي الله عنه جفراتو مصر أهل ورنا
fonua adi khasako midenne fadang enile efahuga mi bayan ko fami annani tiya koro ti hingani tiya bami hunga terega tiya kantata kura gotun kamuga wanama ti kor ti hinga kare timankale faane de wada no gannawme tibaga tikantattan ehen kura tikan hagigatuga aslo e namves mi gotam miyai midenne vi miha e menel kiya mihe mi onnani ene nisbek kurani ena ekantan e gotak kurati mi koruga fen hinga kama mi gabol kurawen ema kale tikantak kura gotat tikan kurakasha timan kale faana beenu men nuweye kalege kiben timam menna karen evves kame beenu men nuwe ti kura gotat evves kame kurak den e kora mukhatab ko umar ke faana den itora me bayan kurawani allah ekkawanta allah ge amura eggotan hinga kam gawanama timan kale faana allah ge hadratun edeme ti koru hinga onna den amr ibn al-as me vidalwani timan e kaanu modan ella levime ehinduga e kor demigen diye hama honhir duwahegge timan kale faano ella den e dimavi ittifago e kor sola musa amuko onna mingandawura sola muran itura dorad demigen diye emmerega mer e kurim mi hunna mi gabul kurawani mi kor demi mi onnani mi denne ifadang e mi hun e kura kantattake sababun kama ennamas umar radiyallahu anhu egota e bayan kuravi miga aslo mitaves mi annani allah subhanahu wa ta'ala ge iduna fulay kuga ekale faanu ge appolum mi denne kanta e egota wuma allah min war kuravi kuravu hama yakuga umar radiyallahu anhu ki kirit qur'anu ge ado iwe wadagen fikamuga wanama ekale faana ki ei ya asar kura war boda asar kura wa bekale ashabe kalunge tenen emme boda kirit qur'an kiwa asar kura wa kamuga bayan mekin annani abubakar ge faana ekale faanu namaduga kiwa vidalwam ve sundaguwa kamuga eha wara e asar kure ade algon menna miyadu fenigen daane aharamen terega ves dede fardunge meduga hinhamanu jehuma ruliverikama dekoloverikama nafrata mifada baवर kankanga bahinga eya eku aharmenna mi fennani ekaku anekaka maaf ko ekaku anekakan hinheyoko ekaku anekaka taka mi his saaf kora mihun waram madu sababaki koba sababaki iman kembali kashu hama eyai ko allah subhanahu wa ta'ala ge e amuru funa armenna furagesteven allah engevi wal ya'fu maaf kodesh wal ya'fu wal yasfahu tasaffuh kurash tasaffuh kurmaki elmeri bayan kurabani e hitum filwalume den swalu fedidana kihinen he hitum filwalane timanne yameduga mihan kankofo mihe misalaka me timagaga talagati o mihe misalaka algondogo sama abdobe gaga mi jehi abdobe hitum filwala undagwanada algon ham fenner hitarana e algon ga jahafa ham ek kubahe mitanga mi hitum filwalum ge murada ki mahane ki ilumerin bayan korabba mennani den ewa hakka nodekkume salak maaf koddive me bunafan em algon maaf koddini me animuni den e hisab allah taka maaf kofiya den itorakan ewa ka dakka kanuje salaka demme mibuni algon jehi abdo gaga और माफ है तो नहीं माफ दो अभी भी दन्नो ना शेया माफ कॉफी में तो माफ कर दे दे हमारे के साने तो मी फेन ने मागो मत
Husain ka mi ngai ga dan ko fenna hisab mi punani Husain ai ge heri sheikh kuritu haran ga gas jehiye ei sheikh heradani ei suala ki maaf ko di fi hiya furiyame ekay hitum filwalum obe nete e asumi tamiyanwa ema islam deenuga wara mativeri kame එක කොනකටක මාෆ් කොද්දිනු ඒ ඒගේ සබබුන් ෆාෆත ෆුහෙවිගෙන් දාකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේෆානු නේ මජ්ලිසෙක්ගේ ඉන්නවා හදීස් කුරවණි දෙන් මි මජ්ලිස අන්නානේ ස්වර්ගවන්ත වෙරියෙක් ඒ ස්වර්ගවන්ත වෙරියෙක් බලම් බේණු කම ගවානම දෙන් මි මජ්ලිසන් අන්න මිහක බලාර එහිඳු මිස්කිත වෙදවඩාගෙන් අන්නවනි අන්සාරිය බේකලේ ඒ රකලේ ෆානුගේ තුඹුලි ෆුණොන් වුදුගේ ෆෙන්ති කිතා ජහ මනකි වුදු කරවෑගේ හුන්නවි දෙවන දුව හුවසේ කොතන් හදීස් කරවේ හැම එක්කල අන්සාරිය බේකලකම වඩාගන්න තිම්වන දුව හුවස් හදීස් කරවේ කල කුරී දුව වඩාගන්නවි අන්සාරිය බේකලකම වඩාගන්න එහිඳු Amr ibn al-As aram dem mi wahaka dakewne ekaleeg faanuge dari kalun Abdullah ibn Amr ibn al-As ebe ekaleeg fahatum wada gannawa wada angus dannawani timan beenu me tigega mehumanege gotuga madu kolla dannona ade masalen annar den egega me madu koreb amo sulakko mehumanege gotuga geegga gos madu koran me onna tinde mi annane emme ginawege යෆාවක ඉතොර හුන්නම් බේණු වෙජ්ජියා ඉතොර යුසුනා හොදන් කුරවේ තින්රේ වන්දෙ මඩුකුරි මඩුකොෆා තින්රේ වන්දෙ මි බෙලි කොංගමෙ එබේ කල කුමි කුරවණි කොං කමෙත්තෝ යාර එබේ කල කු දුනියේක හුන්නවණි කො රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ උෆාවරි ખબર දෙවා ෆෙමෙති එබේ කල කි ඒ ස්වර්ගේ වන්ත වෙරියකේ දැන් විස්නාබලා e swarge ede miha balanata e miha kon kame koggento armen wes denno kankamo mihun kamyab hoda mi libunima ene kamuga mi kamyab hodi kihna kunto bala e mihegge tajriba ya mi huriya jisme hodana wadagen tin rehmatin mi bellavi ruga Abdullah ibn Amr ibn al-As නුකුරව්වා කමෙක් කුරව්වාති කී දෙක වඩානුගේ ඉෂානමාදෆහු ෆරික්කුළු ආෆවහා වහාර ලප්පවන රේගඩ පතිස්වාන් කාරම තෙදු වඩාගන්න මාත් කුරපදෙන් දුවාලවස් රේගඩ කුසාකී තුර කමෙක් කුරව්වාති කී එකලේෆා නුකුරව්වා කමෙක් කුරව්වාති කී වෙන වඩානුගන්න එක්ගතකස් දැන් තින්දවස් වීම දමුම් මි දන්නවනි තිමම් මියයි මෙහෙම් වෙගන්න රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ ෆදන් hadis kurawwa bayan koraviye e masu timam miyai tiba konkame koggen swargawanta veriyekkamu gavit ehindu ebe kalaku midannawani balafi menno tibaves nufene no he ituru kame kurati dannona ade ehen kiyame wada gannone ko goala dannone asbala tiba nokura ekkame timan kale faana koravime කොංකම හැය මොන තිමන් කලේෆාන කොම්මෙරයක් වෙස් මේ නිදුමුගේ කුරින් එහෙම් මීහුන්නා මෙදුගා හිස් සාෆ් කරම් එහෙම් මීහකා මෙදුගා හසද වෙරි කමෙන් නෆරත රුලි වෙරි කමෙන් එහෙම් මීහුන්නා මෙදුගා හිස් සාෆ් කරම එහෙම ඒ සාෆ් හිතකා ගෙන්නේ තිමන් කලේගේ ෆාන අවහාර ලප්පවනි ema sual kollama hinga mi iha bora kamen he hagigatuga wara borakamaka wani haramenna e midenne vihen ehuriha undagula ka jessuma ka duttorale dimmiha ka meduga hisaf kuran wara undagu ekamaku wara fase ekam hame yakuga armen gaton kharadda kabe vesnu hagigata bunanama ස්වර්ගේ වාසල උමට්ටක ආහාර මෙන්න කුරවේන වර මතිවරි කමෙම්මේ ආහාර මෙන්ගේ හාලෝ
alongondo slang ham harme kiyama hingar harme ginafara khassa gotegga ekkala ade nida gadiga kinewani misalaka demafiriyak wejjiya dual hatar dam olehen no fennan gina fennan ham ekkala gadiga damiyem baddal wima baddalwa gadi ammaccan ara gadi nida gadi dimawi maden ekkala do hingadi horiya wak okay waqta kiyadem wa hissa komana eya ek hisabun den ekkamak ekkala waqta ku teren hindu tanawas waqala waqtan yama emi hegge hori gos waqta ka mihen gos mi waqta dekeumun gos ghiba bunmanati moruma frasar kurman afrata asad yar mi huriya kamek teren laf gos harmenna mini deni ema harma hingare balama ehi saaf miyusakunna maaf kodde miheka insanum wima kukkurewen em insanun taka maaf kurum ema ekamuga ara honne vi bekale umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ekale fana ki haru kari bekale kankamuga hama beenuha gotaka duwesnu kurwana දීනුගේ උංගවි කොතුක සාබිත හුන්නවි වරුගදෙන් හිප්පයි බේකලේ එයා එක්වස් ඉබ්න් අබ්බාස් රදියල්ලාහු අන්හුගේ කිබෑ රිවාවෙගෙන් ඇසෙන්නනි උයයිනා බුන් හිස්න් ඉබ්න් හුදයිෆා මියන්නනි එකලේක ෆානුගේ බේබෙගේ දරි الحر بن قيس غاريها الحر بن قيس كي مي عمر غفانو ge waran aris be kale er umar غفانو mi innevi ekade غفانو ge ashabunna qarinna mi emmenna ekuga mashwara majli hegga etanga me umrun duwaswi mi hunna zuwanunna mi emmen vestibi majli he දැන් මිදෙන් නබි උයයිනා එතන වඩාගෙන් ඒනගේ බේබෙගේ දරිකලුන් අල් හර්රු කාරිමි දන්නවනි මේ අමීරුල් මුමිනීන් කාරිය වණමුගේ ඉදුනෙන් හොද බලා කොම්මකස් එකලෙක් ෆාන එදි වඩාගෙන් හින්දුක අමීරුල් මුමිනීන් උමර් ඉබ්න් අල් ඛත්තාබ් රදියල්ලාහු අන්හු ඒ ඉදුන දෙබ්බනි عمر بن الخطاب إذن دبيما عيينا එකලේක ෆානු ගරිහ එක්කල මජ්ලිස් ගෙතරිය මේ වඩාගත වඩාගඩ ෆමිදන්නවනේ හා යබ්න අල් ඛත්තාබ් මේ උමර් ඉබ්න් අල් ඛත්තාබ් වාක් අස් මේ හිංගම නුජහි වරමි අයිවස් ආස් මේ දන්නවනේ මේ උමර් ඉබ්න් ඛත්තාබ් තිමම්මෙන්නා මෙතුක හේකොරෙක් අන්තත්තක නුකුරාන තිමම්මෙන්ගේ මච්චකන් අදුළු වෙරිකමයකුක හුකුමෙන් නුකුරාන නිකම් විස්නාල් බෙල එෆද බඩු මජ්ලිසක කලේෆානු මින්නවි එකලේෆානුගේ මැරිස් බේකලුන්නා කුර්ආන් මේ කාරි වෙරින්නා මියෙම්මෙන්නා කුඹඩු මජ්ලිසක ගෙන්නවනකෝ එකලේෆානදී ඉදුන දිනීම වෙද වඩාකින් ෆාස් එකලේෆානදී මාල මේ එච්චතිමකි එහෙන්ද උමර් රදියල්ලාහු අන්හු කෝෆායිස් කරේ එෆදාන් එගොත ඒ අඩොගද කුරීති එහෙන්ද එක්කල මිදන්නවි හර් බොඩ මේ ඔයේනා නෝ බේබෙගේ කොක්කෝ ඒනගේ බේබෙගේ කොක්කෝ මේ බොනනේ ඒ අමීරුල් මුමිනීන අරිස් බේකලක මිදන්නවනේ හැම Allah subhanahu wa ta'ala ekala ange nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amur kureviye khudhil afwa maaf kurum ga hippawar wa umur bil urf heko kanta kurash wa arid anil jahilin jahiluna duradda bunave gotuga midenne uyayna ki jahilunge tere himene mihe ekale faano e hisabu එනෙට්ටකා මාෆ් කොන් එන දුකොල්ල ඇත හැම එගොත එකලේ ෆානුගේ දරිකලුන්ගේ වෙස්
genngolun khadime me migota hingamanu jehige diya hinduga e qur'anuga ayak kiyawa vidala yani me khadimu me ayak kiyani e ayata eggota wagutunge kan kurawwa e alo kujja minimum wes korev e ekalefan kofa is korev ehende e alo kujja me vidalani wal kadhimin al ghayz roli mata kurami hunna e sama kalefan mata korev wal afina anin nas mistakunna maaf kodde mi hunna an kale maaf kodde fem والله يحب المحسنين إحسان درين دك الله لو بيودغنوي حسابك كيار من كالتي مينيمم كوف كالدار مانكي ابي كلون القرآن ادو ايوما ابي كلونغي عملون ايك اثر تفن ميدن ميك واندا تيك هوردان එක මහන්දාන් කො දෙවුණීම කියන බණේ ये कियमन तरीका है बात हम एगो तालगोंड हम हंदाण गंड अलगोंड हम ए तो प्रोग्राम एक हंदा कोरवण वा कलगोंड उस्ताद अल्लाह रक्का तरीकन देवार उस्ताद लंका बेफुणंगे मोहदु गलोंड कियवंगोण मे तौहीद कियवा देवं वडा गन्नो दे अलगोंड मोहद वदेर किरिया एकल मे कुड कुड को मे एचति एगे हिसाब गतिबी दें ए फिला वाले मी दस्कुरी लुकमान के फान कलेफान दरिकलों दिन नसीहत होगा वाह के बाद एक तेरे गन्ना वक़सिद फी मशीक मगमती हिंगार होगा मेदुमीना हिंगार माने के मडमे तेरे कमा हिंगार ते उस्ताद विदालो नगा दी दें आलोगंड मी फेन्ने उस्ताद वरा बारम मगमती हिंगाव दात दावन को उस्ताद आरा हम को ले उस्ताद وين هي وقصد في مشيك ها ما واغوتو කොට්ටුනේ ඉබුනේ ඒ දිය ස්පීඩ් එක්කෝ දැන් එක්කතකස් කුරියක යවර දැන් ඒ දිය ස්පීඩ් එක වඩා නොගන්නවි දැන් වර මඩ හින්ගම් ෆෙරි දැන් අලොන්ට ෆහන් දෙරවෙස්වි ඒ දෙරවි එක්කම කීයි උස්තාද් ෆාරක වර බොඩු හාජත ජේගෙන් වෙ සම වඩාගෙන් ෆානත මීගෙන් ඔය ෆිලා වල කී කොබාදී මීහෙක්ගේ හාල නේගේ එහෙම දෙ මීහාගේ මච්ච ගොස්ස එක්කලා හුකුම් අධිය හරමෙන් ඉව්වාරක විස්දම් වෙසෙ බජේව මිදනේ වලොන්ට දස් කරන් උණෝ නේරක හාලත් එක්ක මෙන්නන ඒ මිය දහරමෙන්ගේ තෙරේකස් බයි ෆාරම් මි වණී හේ අන මීහා හුරි හාලත් නේගේ අහන්නන් ඒති එතන් කොළො එබෙන්ගේ එංගොණි මේ එතන් කොළොන් එනක මච්ච හුකුම් එබයි ඉව්වාලෙව උදු අලගොන්ට තිමේ වාක මීයක වාකන්නෝ මෙදක්කනේ ඒ මාළුම විස්දන් හැම බජේවර පොඩ හකීකතු ගස් අද එම උමරුගේ ෆානකීස් මිදෙන්නේ ඉෆද එකලේ ෆානුගේ ඒ ඕගාතරිකම විස්තකුන්න මාෆ් කොද්දිනුම මිකංකං එකලේ ෆානුගේ ෆරාප්පලම් ෆෙනි වඩා ගන්න බේ හැම එගොත එකලේ ෆානුකී එකලේ ෆානුගේ රයිතුන්නා මෙද ඕගාතරි බේකලෙක්කන් දේහවා වරක්ගින හාදිසාතංග බවර एक तने एंग हादिसा मेनने ज़ैद बुन अस्लम एकले फाणु के किबें वडा ऐस मेनने एकले फाणु के बप्पा के किबें ऐसे एकले फाणु बयान कुरवाह मेनने तिमम उमर रदियल्लाहु अन्हु के में अरिहुगा नुकुम वडा गति में सहारा के तेरे नुकुम वडा गंदीर के फेनुने हुलुगंडे जाफरी दिमाय देंग दिमाला ख्यारिवी में ख्यारिवी रुगा एरु मितिबि देंग फहारुगा वेदाने अलिफांगडे जहागे रेगडु के फिनिंग ए फिनिक में फिनिवाती वे अलिफान जहागें एगें ए हीफिलु मट्टकाती विबयक एक किने ओले बयक तो बलमा हिंगार वडा गन्नवने बार वडाගෙන් හිසාබ කෑරි වඩාගෙන් ෆෙනි වඩා ගන්නවනි අංහෙනක කුඩකුදින් තහ කෑකුග ඒර හුරි උඳුම් මච්ච තෙයියෙන් උදාෆ් කුඩකුදින් ත රොනි උමර් රදියල්ලාහු අන්හු සලාම් දන්නවා ලම්මනි එකලේෆාන විදාලවනි අස්සලාමු අලයිකුම් යා අස්හාබ අද්දව් එකලේෆාන අස්ලෝ මේ रोही वडा नोगे अस्हाबुन नारिये बुना या अस्हाबन नारिये मारो अरबी बाहुंगे बकिया अलिफान में क्या नि नार तें एमी हुन्ना अलिफान गडे जहांती भी जहार में बुना बुना ना हुल गडे जहांती बे
arai bohum bunanya mi bunane kala ashabun nari sida bunar mi onekke narakya ga holi werinne mi bunan ekelefaano ekutan edi badanu ekelefaano mitannawani ashabud dawi alikamuge holi werinne comex ekamana e jawab de wa alayka salam de ekelefaano midalwani timan kelefaano kari wada gannom beenum vidalwani kariwa me kariwan beenum kam gawanama kariwa yawwara boda kariwan nuniyada den ebe kalun kariwa wada gati me telitaka me isab kariya de suwalu dannawani king heti korani den ena mi dannawani timamme mi feeling salama wang hu roko genne mi tibi den suwalu korwani umar radiyallahu anhu den e kudaku dinta roni kiwe heye ena mi dannawani e kudaku din bando have genne umar radiyallahu anhu suwal korani den koche heye telige huri vidalwani ega huri hus fene fenyechen udagen e kakkanimi ekudin masalas kuram wege keke kiyagen komme kasekudin masalas koggen nidanden netiman masakke kurani timanna menna allaha demeduga umare wani ero ekamana kares mi engi wada anogannawa mi umaruge faanu kamves e masu waake ki hinghame nujehune amirul mu'minin kantak kurawwa ko tamed hippula hame je wada anogen hur komme kasmidanno timammenna allah demeduga umaruge faana manake umaruge faana mi kamuge zimma fulan umaruge faana vidalwani allah tibay rahmal lawash umaruge faano king he kuri den ekamana mi jawab deni timammenge kantattaka hawale we huri ekadege faana umaruge faana ekam timammenna medo ghafilu wadaga timammenge kantattake timammennaka furihama ekore nodevve ehend umaruge me zaiduge faana me vidalwani umar radiyallahu anhu timan kalege faano ariha wadagen vidalo avaha hingarda avaha wadagen timammen diyai dawlatuge godan ta rakka koffa huri godanuke kariyash etana wade godan bastaen nerefime neruna hinduka ekadege faano vidalo wiye timange kondad labware timan dennewime timan e ufula faano me kalege faano ke kibay den ekadeg faana denneviye nunake timange kodagennar timan kaleg faana ufula faanam takurar ko tin hatar faara kade faana dennevi mas timan dennevi me kadeg faana ke ben timan gengos ti faana me zaidu ke faana me vidalawani den umar faana fahar vidalawiye qiyamet duwahu timan kadeg faanuge faafatak tiba ufulana mu hayye iha warunne tin du kollevi ekade faanuge kondo fuloka e hippewegen wadagen neviye timan fahatum wadagen diyame etana wadagen gossa ekkala unduna e teliga kakkawafa emihunna kaandevwafa kudinnara emmenna kaandi haddawafa den ekalek faano etanun emburi wadagen nevi den emburi wadaga tumuge kurin me emburi wadagatumuge kurin ekamana mi dannawani man allah kalega faanan heo jaza devwashe amirul mu'minin vure kalega faanu ma awla kambode emagama amirul mu'minin vure ma awla kambode e heo kon hittam feni hisabu miyai ehndo umar ge faana devi jawabaki inshallah khair rangala heveke onnani me amirul mu'minina dem baddalwa hinduga timan kaleg aanuves etakum fennana amirul mu'minin tibaya amirul mu'minina baddalwa hinduga timan kaleg faanaves dem baddalwana ehem vidalo efa ekale faanu dura wada gannawan
එහින්දු එ අති එක්ක වඩාගති කිසුණු තංගොල දොර ජෙහි වඩාගෙන් දොරුග එකලේ ෆාන බල්ලවම් මිහුන්නවි දෙන් එකලේ ෆානම් මි ෆෙනි වඩාගෙන නෙවුනි එමිහුන් ඒ උෆාවෙරක ඒක කුරින් එ තිබ්බි තිබි ඒ හිද්දති කමා ඒ හාලතු එ ෆහුග ඒ තිබි හාලතු එකලේ ෆාන ෆෙනි වඩාගෙන නෙවි එම එකලේ ෆානුක කිබෑ මිදෙන්න ඉෆදෑන් ඒ ඕගාතරිකම මිස්තකුන්න මාෆ් කුරුමා එහෙම මිහුන්න තසොෆුහ කුරුමා මිකංකමකි එකලේ ෆානුක හයා පොළොන් ahar menna fennan huri kankam e manun waha kono nimmalani alon menna kiwes ekale faanu fadain alon menge hayatuga midenne fadain e oga terikama e mi hunna maaf kodinuma e mi hunna hewko hitaba ekam ga Allah subhanahu wa taala minbar kurabun edi dua kuramu alon men mi heda kolli wagutu kolaki alon menge hew amaluga mizanuga liyevigen dana hew amalekam ga lebun edi dua kuramu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله